kele belain bental ken bigi ainin tas kuburan kan ibalain guru idza ja'akal malakanil muwakkalani bi sidayra bila datang marin malaikat saya bekel laki ke baan jeria sehingga fala yufzi'ak wala yurhibak cakotako cak gentar fa innahuma khulqun min khulqillah ajri pada makhluk Allah dan sebab iya ban bulan kita amat teko ini sama kecawan nih ya kok ngetek kebilai kok gue kadang mun sama cacan maca talqin gue udah kadang agar tek lemat agar tengah gini gitu teko wah ngocah sama iya ban mun tamat teko pada benorengan di masalah guru ayo mana di masalah pahi balai iya ban bulan tak ngalamin coba tetingkok kan dia roh pada ancor tangan teh nun ancor do mau di madela ancor jago ni beri virusnya meliver lesakeo jadi ancor tangan teh kok sampai tandi ate luar ya melang mun babu de ngate luar taring bah kanjan susana tititin sundel bolong roh lagi bener makanya guluban sampean dengar ini kan mau dibalai tanda benten curhat gitu wan lanjut teti para rabu saja wapa abak tibi yang ingin mempertanggungjawabkan amal abak tibi beni orek tak kira bentuk pakai bini sekoca cinta sekonyong koder arwah senangis bila katel mangkat ruang bila katel berangkat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ajari lagu paling kata aku igul gini bigul aja yoba lagu paling kata aku gula gini kan berit gini kan motor masalah ada orang yang diberi kopur ranking betul ulama ni kesepakat ranking pertama sedekah karena hadis sahih. Ranking nomor 2 cak bacaan Quran kalimat thayyibah ni ranking nomor 2. Pahnika bulan di kitab. Nyaman kitab Majlal Asrar wal Haqaiq. Itu dibuakin. Bede 4 cak bacaan cok saking ngasuntikan nika dosis sebektekin. Senomor setong ingki gak dinto bacaan la ilaha illallah jumlah na betong 10.000. Ina nang tak usah seroh tak kira macam iya aja. Mun tak bisa berkembang beribu-ribu mun nepus dengan kui bismillah. Kento bidan gula icongok ning eketaf ulu panikah beribu-ribu rempah. Ternyata mun ngangkui bismillah 12.000. Nepus satu sanembu gegak. Dosis setekin kan, makai kanker beras. Mau ngangkui bismillah 12.000. Nika pada beraan ge, pada tak kira baca gia. Jadi torenang. Mari na polami beda sedemang ruak. Mun nepus sekalaban maca sholawat ke kanjeng Nabi, jumlana namung 1.000. Mari moderi ya. Ketimbian maca sholawat. Maka sallallahu ala Muhammad. Pataba Allahumma salli ala Muhammad. Dia baca 1.000. Mari 1.000. Langsung ba. Ya Allah. Kak dinto patatiaki panapus almarhum. Jak 1.000 ke. Sekuni geluh. Gula tero minta sekata bom gerua. Siya kelera. Minta sekata bom gula. Badan. Pun si mari na inga bom. Si punya ungku bacaan na berapa. Maca surat ikhlas. 100.000 kali. 100.000 keng mak bojur beda kalimat kaifa makanal amal sarana kitab ka ento ikocak kaifa makanal amal ibaca ijir pirci oleh ececel agak greedy dan wah oleh makai Maria setahun pada atau beda atau nih kan bacah nyoro orang keng majar menang
Cok 1.000. Beda pakon, beda pakan. Oh Allah, makai kebagusan, makin nengak benarat berada bu. Makai kebagusan, makin nyari dengan ikhlas benarat bon.